Tetruk calon melintir rumah baik tayang pak ke kerja. Pus status kah baik. Tayang mentang naik lemah kah? Nak ajak buih kah? Nyan mentang. Untuk ni nak tre jih yang hantar wato hanjit ni yujak otak karap mugrib. Ya, nya lemah lumbi geron manganuturi melintir angga ngahanagot. Otak ke le tidak lintu ba ane kita oi pegah kamu nya menujak rumah menam laki. Ni pegah ba ni darah ni baik kai le ka bijak urung duha ka yujak aji le tiga kena kala ni. Ha, tayang pajan teman ku yujak arab mugrib ni yujak. Ha, arab mugrib popoh 6 ni yujak aju rumah. Ni duduk pegah-pegah apa ah kan kai tamang mugrib kan? Pegah aju pak ji. Ah, ya tu semayang. Tu semayang. Le tu semayang ni liang ju muthala dro ni likut rumah dro ni likut anak darah dro ni likut. Ji ho ni dah ukur habis ni dah.